Kini kedai kebentar ke pasal punyau, cong ke story ukun tab ensim ke kami. Ujak hak kata kepor ulah kongu. Lak bentok i kejeni, namar kelong kebriu ke basyempang bat ke basyalang. Kejeni keladap da kecing senguk kenden. Ketip ia kibriu ki basa hak kata kemala. Henrei ujak ubayat nang ta uong, pa udon yieng hang ta. Kalak banlong ba ujak utiet ia ke yieng. Na uwei ni kitrai ki badan hang ta. Ketip badang syan ujak utiet art ligi kali. Ki poidor kumbah nyau milian. Badru utiet ia ke yieng ke bapalat lai milian hang ni. Kamut ulah pelut kumbah 10 milian ni ai ke pisah. Ujak udon pisah hadu kan no. Ha kata ke kelimman ke jeni kelkuat tip hash pang chong u. Ujak pat namar bu uskau lek rang. Ulah ong jeni kalamiet ha pimud lek chai. Namar bom non lain ha ke yieng ke bangasa mentang apen kre ban mi nang ni ban lek sa syapok hotel. Balai pimsa ha ke yieng chonga mentang shimiet. Ngadon lai teliki kamera tia bat kawai ngala pendon kamanga. Pila banciet na pedeng kini arteli. Ujak ulah ong. To kublai shibun. Keceni kalsim ya kita kitiar chongka. Bat kelara ah kata ke kamera. Bat kelarung karki artat yu ujak. Kum kecing kublai yu. Hadian kata kalakang no ya kecing kang chong ke kamera tia. Hadian kata ujak ulek syak ke kamera chong u. Bat ulah sum lasat ya ladi hadian kata ulah tia no. Hendrai dang step perngap. Laran batit ya kecing kang chong u. Kum ta ulah pli. Bat ulah syam. Ba kejeni kalaki. Ujak ru ha kata kepur ulah saw kerang. Namar ba usngau lek rang. Uang jeni pilaki Islam. Kejeni kalaong kublai shibun na kebenta ba pila sya mansa yanga ha kamiet beladam. Bat ngan satri dia pi ban yalai di sya ha kani kestem. Namar ba klem dan kelas ha kata kesngi ujak ru ulah mencur. Ulah kang ya ke yieng kumta ulah sum bat ulah bucili de kijan ki batamai. Keciani kalafun brio bat kelapa wan repair ya kalait ha kapor siteng sngi kumta kahaban up bat kahaban wan poi kuloi shieng kenang bagi ta kinong trei kin la ban pendep ya kakam ha kata hi kesngi. Hadian wakila dep ban kre ban krum kumta ujak ulah keli ya keciani bat uang ngin ya lej ban bam syai. Kejeni kalong tong ini yalej ha kedukan keberan hang ni hajan. Kumta bara orngut kila yami. Namar ba ujak uha ban lej syapelasa. Uha banyak da kekali chong u. Hadian kata bakili debam. Kejeni kala lej sya restoran chongka. Kat ba ujak bat unya da kekali ban lej syapelasa. Henrei kat badang poi steng lenti. Ujak ulah kan mau. Ba ulah klet ikikot kiberan kam hayeng. Hadian kata ulah lej pai biang syayeng. Haba ulah poi hayieng, ulah syem ya kita kikot kibran kam. Bat ulah lek pai biang syaplasa. Haba ujak upoi ha manager office, usyam bakalinda, kalau dapen biang ya kita kicinon kam. Badru uihun ya kerukam trei ke jongka. Kani kapan i bakalinda kalong sya kabriu ke babet, panlong kum ke manager, cong kata ke plaza. Kumba shteng singi ai, ke sweetie kalawan bansain, ya kata ke kontrak. Kepor ke bakalinda kala pencelan na kebenta ke kontrak chung ke sweetie kalong sansnam. Ke sweetie keladap da kecingkeman haba ke yui ya kani. Ujak ru haba yui ya kedur bapu samerki. Bat ke bakamen chung ke sweetie ulah senguhun kemen siem. Namar las lembah coy yui syu ya kedur ke bakamen chung ke sweetie. Ke sweetie kalong ya ujak baka ha ban lej ke company chung ka. Pidai bantrai pha bat bantrai shitom. Ke sweetie kalong namar ba kadap da kecingkepan ha kata kepor. Ujak ulah kongu. Nrei kumpa san minit hadian baka sweetie kala pet ke phone chong ujak kala ring. Kadai ka WeChat message na ka sweetie. Ka ba kublai ya ubola na ka benta kicing irap chong u. Kat kum kecing perkat chong ka sweetie ka sengokman namar ba kata ka kontrak lala ban penbeng. Badru ka kwa ban treat ya ubola ban lej bam ha kata hi kepor lada ulan. Ujak ha kata kepor umnang ban reply bat ulong ba ubun kam ha kata kepor. Ka sweetie ru kala sen ya ka message bat ka ong. To am lelei ngakwa ban ai kublai ya pi. Ujak ha kata kepor ulah perkat. Lada u ya thu ya ka sweetie badai ma u bola hatu ka sweetie kan iya ji u tharai. Ujak la syukur nga bat uang kata ka bom la ban long. Ka sweetie kanom iya ji u da lelei ru. Ulah syukurman balik si kadon kalat yu hakawi kepor.
hadir nangta ke jingkang la apli pada lawan rung kinong tray ki bawan wat yaka ke switi kelayang pada kata kapor kelayan Henry ke yoi ya ke Jenny ke bawan pek biang ya kata kedukan cong ke switi kata kapor ke switi keladap da ke jingkenden ke Jenny ru keladap da ke jing lengo haba ke yoi ke switi hatu dai bos mapi hang ni ke switi kala kok ngu pat kala ong haoy ke Jenny kala keladur kadang syuan ke restoran ke jongka bat kawan biang syata syabadon ke training company hapok ke plaza baka sengau penut ia kata kedukan badru kawan wad ia utrai jong ke plaza ke klemsyam ke jingwan biang ke jongka sya kata ke plaza dai nak kadau bakam la ban klen syapang kata kedukan badan ke training company badru ke kwa bani keren bad utrai jong kata kajaka lada ke yo ban simwa ia kata kedukan kemut ban bu da ke restoran Henry kampoi perkat bagan jakum ni kadai penbanda kedukan jong ke switi lada ubos ulak renew ya ke kontrak jong ke switi kamut dai ubriu ubaka itu hi kala ban long hangta kala perkat bat haba kala perkat bha kelawan ha ke cingmut cing perkat jongka hatu kala ban dai utrai ubatmai jong ke ni ke plaza ubriu bawan ha ke cingmut cing perkat jong ke Jenny udai ujak namarba ulada bantiet artliki kali bat ke ying badru lada penlut kumba 10 milian ke pisa baro tangba watla kataru kecing perkat jongka kadang sengau artatien ke Jenny kamtip ya kedor ba director wendel udi ya kata ke plaza baro ke wei na ke ke bakatip kemut kasyu tharai baka poidor kumba Henry milian ai hatu ujak udon kat kata ke pisa namar kecing per kalabun bha hapdeng ke 10 milian bat kan Henry 4 milian na ke benta jong ke Jenny kanam la ban sei ya shibun ke pisa tang season sei apakah perkat ya kani kala kentan ya ke cingmot ba ujak undai ubos batmai jong kata ke plaza tip de shisha ma ule kumno ke Jenny kam suk haka men siam jongka lada dei shisha ujak wathiet ya kata ke square barok kawai tang na ke benta ban pen sange ya ka na ke ban sim ya ke dukan jong ke switi ke Jenny kan sedam yu ke Jenny kala bun cingmon bat kala kuslai bat kala perkat bakadai ban keli na ujak haka bai dei bekani kakam director Jenny alirung bat ngin di isya ke switi kala khot yaka hatu pila ye itu slam ne am bat ujak la kali ke Jenny nila ye itu slam bah ki kme ki kpa chong ujak dei mano am uklem don kme dan kpa badru nadu bodang khana ushilong kumni hi uklem don kme dan kpa hakani kapor ke Jenny kala kuslai bat kala bun cingmon lada umdai kumta na pat uyo pisa bantiet kali bat bantiet yeng lada kumta utrai ubatma jukni ke plaza umdai ujak kecing kuslai jong ke Jenny kalacha badru kam don shu ya kata kecing sengu artatien MP amdon kam ngasiwan hangni tang ban shuan pen pila ban beteng ya ka kam jong pi ke Jenny kalapai bat kelamut ban lek no ke switi ru kam da perkat shpang kata bat kelalek rung biang sha office namar baka kontrak la ban renew kahap ban penbha ya ka kam jong ka company jongka Henry ha kata kapor haba ke Jenny kala poi ha cingkhang kala phai din biang bat kala ong hatu pitep baladon da utrai ubatmai jokani ka plaza ka switi kala dap da ke cingkindit bat kala ong ma klemtem hatu utrai la dei da uipan kani ka plaza ka bahe bat utrai ulakala menu kani ka cha dan ubriu baruspa ubathiet ya kani ka chaka haki khindiat sngi kumbah driuspa lani hiospa milian ke Jenny kala ong ke switi kala dap da ke cingsngo lengo haki khindiat sngi hakapor ba ujak uyarap yaka na ke cingsal eben ha manager Andy u big boss jong kata ka plaza udang dei u director wendel ndrei kumno matapat lodon da ubei pat ubriu ubatmai ubathiet ya kata ka plaza tang haki khindiat sngi ke switi kala perkat le se la bandai ubola tang ba ka pisa hadu nriuspa lani nyuspa milian udan pisa hadu kata tharai lada long kumta ka desha ka kam ka bapla le se kala ban renew ya ka kontrak jongka namar ba ubola ulathiet ya kata ka plaza lani lada umdei kumta ubriu bathiet ya ka plaza udon ka cingi itu bat ubola kaswiti kelatap da kecing bun cingmut hakata kapor namar bakata ka khubor kelapan kendit shisha yaka kalakwa ban keli na ubola ban pentikena ya kata kakam
Kejani haba kuyui bakadur khmat jong keswiti kadap da kecing lengo ke klem ongshu. Namar keswiti ru kadam tip ni bena bakata ke plaza kadam di ubos ubatmai. Kumnu kan itu ni tip ya uta ubos. Kejani hakata kapor kelamut banmi. Nrai kensan layos ngau ya kasur jong keswiti ka ong. Director Jenny hatu pitip sepang ni ubos ubatmai dei mano. AMP kadah du mentaru ompadon batip sepang uni utrai ubatmai namar klem penbena pajba. Kejani ka kerngak kli artan bat ka ong kita kiken tien. Kublai shibun keswiti kal ong pat kala perkhat haladi sepang kata. Kejani kalami no hakata kapor. Keswiti ru kala lej pai sha office jongka. Hadian bakala perkhat sepang kala pa ika message sha ubola pat ka keli ngakwa bantip phirap yang akumno. Haba ujak ulayo pedang yang kata message uladap dak jing lengo haba upule baka keli uyarap yaka hakanu kurkom ujak ula perkhat sipang bad ula reply ngashu ong ya uperlok jonga bo un yarap lem nek benta jong phi hatu uperlok jong phi ula thiet yaka plaza kaswiti kala keli kata kacing keli kebalengkot nrei kala pen kendet ya ujak hadu kata-kata kumno kaswiti katem padan pathiet yaka plaza tang khatian ngud kibriu ki patip sepang kani kakam hatu dei kejani tharai la dei ban lesi kejani kala kum lakitien bat kala yathu hakapor bangi abam lang hakisi baladam katba ujak udang perkhan ka message jong kaswiti kalawan poi biang hakata kapor hatu pila thiet shisha yaka ujak ulak thakli haba uperkhat sepang kani kala banlong ba kaswiti kala perkhat yakani ba kala ban renew yaka kontrak jongka nakadaw ba ubola ulathit ya kata plaza kadai shisha kabriu ke bastat bat ke basalak ban perkhat ya kani kakam ya kani ka story en sebeteng biang pat la shai ka sni kublai shibun ya phi baro